laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الحمد لله الذي جعل المال منحة للأبرار يحصلون ببذله في وجوه البر على الأجور والدرجات الأولى والنعيم المقيم، وجعله محنة للأشقياء يكسبونه من غير هله ويكون عليهم حسرة في الدنيا وعذابا يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واشكروا نعمه يزدكم منها، واعلموا أن الإنسان مجبول على حب المال، وتحبون المال حبا جما. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. المال في حد ذاته خير ونعمة من الله وقيام لمصالح العباد. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم اللاتي جعل الله لكم قياما، ولكن تصرف الإنسان في المال قد يخرجه في هذه الغيرية إلى ضدها. يأتي الله سبحانه وتعالى oɗo Allah mo tawi himo hande yettede, himo waɗi ko yettire. yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala, ittuɗo e ñeeñal muɗum e gandal mum, o waɗi ko wiyete jawdi, dogtal wonande yimɓe ɗoftiɓe Allah ɓen, hiɓe heɓa e laawol dépense golɗum e moƴƴere, joddiji e darjaji towɗi e nema yimuɗo. o waɗi ɗum jarrabuye wonande ɓeɗo malkisaɓe ɓe hino faggito ɗum ko wonaka dagi, ɗum wonta e hoore maɓɓe ninse ñande dargal dari wonna ɓe lette yawmal qiyama. hiɗen seedo ala reweteɗo sowona oɗo Allahu goto, taguɗo en, o wodini en, o jeeyi en, o toppiti fiyake meɗen on, o ɗaɓɓirali en hay hunde sowona yen rewmo. ɗo seedo oɗo mo o suuɓi o nuli e meɗen nelaɗo meɗen Muhammadun sallllahu alayhi wa sallam, oɗo ko jiyaɗo makko, ko nulaɗo makko mo suɓi o nuli e meɗen. den toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo juule nelaɗo e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jokkuɗo peewal maɓɓe ha dalngal daro. jiyaɓe Allah hule Allah subhanahu wa ta'ala, jarnonmo e dow nemaji makko ɗin fii yo o ɓeydan on nemaji ɗin. ala ko neɗɗo ɗaɓɓirta ɓeydagol nemaji Allah ɗin si o yettiɗi.
ala kadi ko yeebata nemaji Allah ɗin si wona ronkugol yettugol ɗi yettemo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e dow nemaji makko ɗin fii yo o ɓeydan on anden haray Allah subhanahu wa ta'ala sabuɗo bani adama on waɗi e makko ko waɗi kon himo andi bani adama ɓuri wonɗo o wonɗo ko ɗum waɗi o humpiti en kanko Allah subhanahu wa ta'ala wondema ɓiɗɗo adama e nder no o moƴƴinira noon no o muulira noon no e nder makko yiɗugol jawdi o andintini en ɗum kadi ka deftere makko o wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala wa tuhibbuna almala hubban jamma ay hubban kathiran miɗo yiɗi jawdi giggol ɗuɗugol fi hon ɗum taɓudi no ton ko wiyete ndereru ndum no ton o wi kanko subhanahu wa ta'ala ka andingol en neɗɗo on bani adama on innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika la shahid neɗɗo ko dullan ɗum joomi muɗum e Allah noon no andi ɗum goy naafi o anda wa innahu li hubbil khayri la shadid neɗɗo on e yiɗugol jawdi mo satti mo hafiɗide dullugol e yawgol no sirti bani adama mo yawna Allah ala ko ɗum waɗi bimbi kala aray so ari o jonnima hande jangade arayna o jonni so o jonnima sappo ayna waɗi nogay so jonnima nogay waɗi capantati neɗɗo fof no yawani Allah kono yawgol ngol no serti e dullugol ngol dullugol ko waɗugol o waɗali waɗugol o waɗa ko ɗum ɗo woni ko waddata on kanko Allah subhanahu wa ta'ala e ma ɓiɗɗo adama on dullangol mo ngol haray ko wiyete jawdi kon kañum tun e hoore mum ka waali ɗon hara bani adama o ukkali ton junngo mum gon o naadal ton jikku makko on hunde nden ko hunde moƴƴude ko neema ko hunde nde Allah moƴƴini addi fiye o waawa ñiiɓirde ɗum ɗon ɗum waɗi kanko subhanahu wa ta'ala o rentini en e welsindagol jawle ɗen waɗa ɗe kadi haana wonde acca ɗe junngo yebowo ɗe o wi kanko subhanahu wa ta'ala wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama wata on jonnu yimɓe jofoɓe ɓen yimɓe puyɓe ɓen ɗe jawle mon ɗe Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ko ɗe wawɗo ñiiɓirde ko ɗe wawɗo wonde gurdam muɗum kono neɗɗanke on e nder naata yalta makko on e nder jonna jaɓa makko on no yaha ha o ƴetta nde ɗo hunde tawde ko moƴƴere o itta nde moƴƴugol mayre on o watta nde bone ذلكم عباد الله أن المال له محاسن وله مساوي والحكم لما غلب منهما قال الله تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم حريدول ko wonta ɗum kono o ko wiyete jawdi no mari moƴƴere no mari bone ñaawore nden ko addete koko ɓuri ɗuuɗude mum kon e junngo maɗa si tawi a woni moƴƴo moƴƴinowo
jawdi ndin ko moƴƴere ñaawete ka maɓɓe si a woni bonɗo bonnowo jawdi ndi ñaawe ka ma ko bonundi Allah subhanahu wa ta'ala o andinti e wondema o jawle ko o jonnata ko darndagol ɓiɗɗo si o luɓi o darndoto woni an ñonaɗo e jonnede on ko honno jogorta an mo jonnaka on ko honno habborta o wi kanko subhanahu wa ta'ala ande jawle mon ɗen e ɓiɓɓe moɗon ɓen ko jarrabuye on daarete ɗum woni Allah noon mo ɗoftike mo waɗi ko wi kon haw jaali muññike o heɓan joddi mawdi ko Allah subhanahu wa ta'ala fa min mahasini almal anna sahibahu yatamakkanu min al-infaqi fi wujuhi al-birri kal-hajji wal-umra wa silati al-arham was-sadaqati ala al-fuqara'i wal-masakin wa marafiq al-birri ka imarati al-masajid wal-madaris al-khayriyah jawdi ndin si en daariri sengo moƴƴugol mayri on en taway hindi moƴƴi ko wondowo e mayri on si bonayi kono kayri tun hindi moƴƴi Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴere makko nden o holli ko honno neɗɗo hollirta moƴƴugol mum ngol ko jawdi muɗum jawdi ndi moƴƴa o moƴƴa no jeeya e sengo moƴƴugol jawdi ndin tawde jom muɗum no newanomo dépensugol e laawi moƴƴere hajju ngun umra on jokkugol en ɗan optorgol miskinɓe ɓen e wasuɓe ɓen waɗugol laawi moƴƴi wona darnugol julliɗo e l'école ji ka moƴƴere jange ɗum ɗo fof ko jawdi watta ɗum jawdi ndi tawi ndin ko siga ɗum ɗo ndi woni gollude ndin ɗon ko jawdi moƴƴundi halfinaɗo ndi on ko ñaawete ko neɗɗo moƴƴuɗo no jeeya e ko holli moƴƴugol jawdi ndin koko oɗo imamul Bukhariyu rahimahullahu o filli ka deftere makko o itti e Abu Hurayrata radiyallahu anhu wa ardah Abu Hurayra radiyallahu anhu wi أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات الأولى والنعيم المقيم قال وما ذاك أبو هريرة وي وندما نيندغو بيدو جولبه sahaba ɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tedduɓe ɓe tawno hiɓe jaɓa ɓurede piiji ɗin fof si wona diina ɓe tawno diina maɓɓe kan no ɓurani ɓe piiji ɗin fof kadi ɓe wakkilino accugol ko ɓe mari kon fof makka fiyo ɓe doggu ɓe jokka nelaɗo ɓe hisina diina maɓɓe kan ɓayi ɓe hewti madina tawi woɓɓe maɓɓe hay suudu ka sora waalo heɓaali kaka damal juulirde ko ɗon ñallata ko ɗon hiirata ko ɗon waalata kono ko honɗum dogini ɓe ko fiika diina maɓɓe ɓe jooɗi ɓe ndaari hakkunde maɓɓe kamɓe jama julɓe tawaaɓe ɓen e arɓe ɓen no ɓe woni heɓirde moƴƴere ko ɗum kamɓe ɓe contrôle no ko honno ɓe woni heɓirde moƴƴere hakkundeji maɓɓe ɓe taski haa ɓe tawi woodi toon e julɓe ɓen no heɓude moƴƴere ɓuri ɓe kono wonaa foofere maɓɓe wonaa weltindaare maɓɓe ɓe waɗi délégation ɓe ari ka nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wi nelaaɗo dhahaba ahlu dusuri bidarajati l ula wannaimi l muqim ɓe allah halfini jawle dey ɓe ƴetti darjaji towɗi ɗin e nema luttowo on nelaɗo maaki ko honɗum faala ɗo wuurude ɓe wi haula ihwanna ɓe musidɓe amen ɗoɓe tawi ko ɓe joopi ko alɗuɓe maɓɓe ɓen
min juulida ɗo waktuji ɗi joyi si suuma yaari min hooriday ɗo kono hiɓe mari piiji ɗi ɗon e wadde ɗumene min wawata wadde ko kamɓe woni e dépense ude kala to jihaadi hokkitama ko waɗɗete e ko ñaamete ko naɓorte ko accete ko ñawdirte barmoɗe fof kamɓe ne dépense ude si hajju hewti kamɓe ɓe yaada ɓe hajjuya si umra hewti ɓe huɓede umra si miskino wi sabilillahi ɓe okkorde ɗum ɗo fof min ala wadde umode ɓeeɗo ɓe ɓuuri men cikki ala no waali e kene ɓe ɓuuri men nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama ndaari ɓeeɗo ɓe maaki on accata mi yeeto on ko waɗon tawa si on waɗi ɗum ɓe heɓuɓe ɓuri on heɓay ko ɓe heɓi kon goɗɗo goo ɓurata on hannde kadi sina so waɗi ɓuri ɗum ɗon ɓe wi ko ɗum men ari ɗaɓɓugol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki si woni on juuli on salmini subaka e fana e alansara e futuro e geeƴe wi'e subhanallahi capantate tati alhamdulillahi capantate tati allahu akbar capantate tati wi on la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir timminiron ɗum temedere on si o waɗi ɗum ko ɓeeɗa heɓi ka dépense gol jihaadi e ka yaagol hajju e umra ɗin baraji ɗon onon kadi heɓa hono ɗin ɗon koko waɗɗon ɗo ɓe welti ɓe wewli ɓe immi ɓe hooti wonoye balɗe ɓe tawi si salminama ɓe wownoɓe yaade waɗa ɗi piiji kadi ɓe jooɗade ɓutta kolli ɓe acciti yahude tawi ɓeɓe faala hewtitade ɓen no wadde ko ɓe ɓuride ɓe kon kadi idan ɓe yehi kadi délégation ɗimmo ka nelaaɗo ɓe wollitoyi ɓe wi nelaaɗo ha siɓɓe amen ɓen dey hiɓe wadde ko wiɗa men waɗu kon mi mana a waɗanali men meɗen tun ɗum ɗon kamɓe kadi ɓe wadde ɗum nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam daari ɓe ha ɓe maaki dhalika fadlullahi yutihi man yasha awa ɗum ɗo ko ɓural allah ngal tawi himo okka mo faala okkude wona min sendi honɗum fameten ɗo ko wondema neɗɗo julɗo on e jawdi makko ndin simo gollude diina makko kan hara mo jogi ɓural ɗin mun ɗum ko wonde sino wooduno ko heɓata moƴƴere e junngo nelaaɗo ɓuri jantagol allah ɓe jonnani ɗum ɓe sahabaɓe mamara jawdi kono tawi ala ko ɓe jonni ɓuri ɗum ko ɗum haade o jonna ɓe goɗɗum ngo ɓaawo nde o jonni ɓe jantagol allah ngol ɓe wi goɗɗum ɓenno kadi ɓeeɗa kadi jantike allah idan harayno jeeya e nafoore ndiɗo jawdi moƴƴugol mayri ko nelaaɗo humpiti en kon sallllahu alayhi wa sallam wondema so tawi neɗɗo waalike fure huunde o heddinaaka adna ɗo ka o heɓirta gonngel hannde kadi o ɓeydito ka laakara makko to si wonaa piiji tati simo accuno sadaka wonɗo e gollude te kon sadaka tun jaariya maa himo accuno gandal ngal no neftoreede maa himo accuno ɓiɗɗo moƴƴo on no toranaade mo allah idan ɗo kadi holli wondema jaka yo jawdi ndin no mari moƴƴere si a waɗindi ka moƴƴi hay si a maayi ni nafete ɓawnde mayɗa ayuha l'ihwa inna almala ila janibi ma fihi min almanafi fihi kadhalika akhtarun azima faman lam yataharrada min adrarihi ahlakatuhu haray kono siɓɓe anden ɗum ɗo ko seeɗa e moƴƴere e nafoore ko jawdi ndi marani ko julɗo on kono no moggo ɗon kadi e ndiɗo jawdi masiboji moolanaɗi si tawi neɗɗo on o rentaki e ɗin masiboji ɗon jawdi halkay mo fi hon ɗum ka nafoore woni wo hara lorana moggo ɗon piiji ɗi allah ɗi waɗi ɗin fof so wattani yila
كوي كو ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون بيجي دي فوكو دي دول كلا هون دو ادي تاوي هند ماري نفا هاري ماري كدي لورا oto mangal ngal jogi nafa fanni no ka hore lawo singali hay ka sara hala ko goddum go wonta idan piiji dum fo no mari nafa mari loro jawdi din no mari masiboji si tawi neddo o rentaki e majji di halkaymo no jeya e mudum annahu yahmilu ala takabbur wa tughyan jawdi ndi waɗay neɗɗo on so o reenaaki mawnintiniiɗo ndi naɓay neɗɗo on e mawnintinagol so o reenaaki ndi naɓamo kadi e bewre si ndi naɓima gongel e ɗiɗo ndi naɓima e perdi subhanahu wa taala wi kalla inna al insana la yatgha an ra'ahu stagna neɗɗo ñande fof o yii hoore makko o dawata o lando goɗɗo haaju goɗɗo wattanire makko wattanire hatta haaju makko gasa si o wattanale tunde ñande o bewe idan julɗo on no hani rentade hara jawdi makko ndin naɓaali mo e mawnintinare sabu mawnintinare nden nde bonnanay neɗɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki la yadkhulu ljannata man kana fi qalbihi misqala darati min kibr natataka nder aljanna on mo woni e nder ɓernde mum ko foti e abbere zarra immorde mawnintinare ɓay ɓe maakingol konngol maapini sahaba ɓen goɗɗo goo e maɓɓe kisan immi wi e nelaɗo goɗɗo e amen no yiɗi nde tawata doloke makko no laba paɗal makko ngal no laba nelaɗo maaki allah no laba himo yiɗi ko laba ɓe maaki alkibru batrul haqqi wa hamtu nnas ko woni mawnintinare ko salagol goonga yi'a goonga on anda hiyi ko goonga on ni sanoɗamo ɗum ko mawnintinare ma ittugol bote e yimɓe ɓen aybina ɓe sabota ɓe bonna inde maɓɓe waɗa hoore mum kañum mari hakkil ko kañum mari pinal ko kañum mala ɗum ko perdi walaw basata llahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard allah subhanahu wa taala wi si hara allah weƴƴituno arsike on wonande jiyaɓe makko ɓen ɓe fof ɓe wayno hay goto tan bewre nde ko ɗum waɗi ndaaren keyeji ɗi fof no suuɗi ɗi so a ɗaɓɓoy ɗo kanŋe a hawra e kaaje ɗuɗo so hawra kanŋe hon gotum ka ɓay ɗum ɗon ko keye mo suuɗi si o wallirirno kanŋe on ka hawri leydi no walni koccuje ɗen ɗo ni goto famandirtanoke idan ko haɗi o waɗa ka kene tawi ko a yango ha lakkere ƴaara heɓa gongel ni ko fiwata a bew walaw basata llahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard si newike ha feƴƴitini jommum beway fal mutrafun hum a'da'u rusul qala llahu ta'ala wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun ayɓe nulaɓɓen ko ɓurno ayɓe nelaɓɓen fewndo maɓɓe ko yimɓe alluɓe ɓen ɗum allah subhanahu wa taala wi ha hande min nelali waajotoɗo e saare si wona neminaɓe saare nde wi'ay minen ko nula ɗon ɗo ko min fennuɓe ɗum min yeddi mi jeɓa ɗum no lutti ha yawma alqiyama illa man rahimahullah ha dangal ngal daro ɗum ɗon no continue ko ɓuri añude diina kan haɓaka bonna inde makka aybina siwanamo allah yurma ko yimɓe marɓe feere ɓe sinamo allah fewnu walmalu yulhi an dhikrillah qala taala ya ayuha alladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah ومن يفعل ذلك
فأولئك هم الخاسرون نجيا اللوراجي من إمبوني مون دون نو ودا نيدو جاودي نو ودا نيدو ويلسيندو جانتagol Allah subhanahu wa ta'ala bahi mo andi dum o andintini en dum do yo laawo o wi ko ono yo gomdimbe wata on hilno wata soholin on jawle mon de bibbe mon ben e jantagol Allah subhanahu wa ta'ala kala no waddo dum yani kala hilni do jawdi mon e bikkoy mum dum hadi mo jantagol Allah o wi fa ulaika humul khasiruna waddo dum wo hare ko perdo be jeya yalla danbe أيها التاجر المسلم إنك ستسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته فما جوابك وما عاقبتك بعد الجواب أن أرى جلده أن الله سبحانه وتعالى نمر لند قلما لند نجيا مجي o landoto mo kanko subhanahu wa ta'ala jawdi ko hebuno da kon duudi fandi ayeta to Allah ko honno hebirda a justifié to gotum ko dun do mi yeyuno ko dun do mi wanno ko dun do mi wanno ko dun do mi wanno hamilani hebude sikka gati si a gayni addude ko honto e honto rewno da ha lannuda hebude o landuma kadi hi bay alanni hebude ko honto dépense no dum de do jabaji didi a jabato di Allah subhanahu wa ta'ala si huccira ka huccirta o idan no hani wonde susi ma on kadi ene hara ko hondum mi jaboyto ene si mi jabe ke hara ko hondu wonata baaw jabawo ngol أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ولسائر المسلمين وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنصار الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن هذه الأموال التي بين أيديكم جعلها الله فتنة لكم ليتبين المحسن من المسيء والمصلح من المفسد وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ففي هذه الأموال فتنة لكم في تحصيلها وفي تمويلها وفي إنفاقها ولذلك شرع لتحصيلها طرقا معينة مبنية على العدل وأما الفتنة في تمويله فمن الناس من كان المال أكبر همه إن قام فهو يتفكر فيه وإن قعد فهو يتفكر فيه وإن نام كانت أحلامه فيه وحتى في الإبادة فهو يتفكر في ماله في صلاته وفي قراءته وذكره كأنما خلق للمال وحده يتي الله سبحانه وتعالى أولو الله مديكو كانكو تنحانا يتده den toromo e juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo tawi ko kanko tun hana ñentinede kono julɓe ande haray ɗe ɗo jawle ɗe Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴini addi acci e hoore ndi leydi makko ɗo o addi en enen kadi fewndo ɗo o ƴetti ɗum o acci e juuɗe meɗen ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi ɗum e jungo kala mo woni e jungo muɗum ko ndaarugol mo fii yo o senndidir moƴƴinɗo on e bonnuɗo on moƴƴinoowo on e bonnoowo on wonɗo e moƴƴinde on e wonɗo e bonnude on Allah subhanahu wa ta'ala wi
ko kanko Allah wana goddo gode wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifa al-ardh ko kanko wadi on lontibe ka hore leydi lontibe bi maana wobbe arino yahi onon kadi arnon kanko wadi on lontibe ka hore leydi do o ƴetti wobbe e modon o jonni darja burni wobbe hondo no warani dum liyabilokum fima ataakum ko ndaarugol ko on e ko jonni on kon Allah subhanahu wa ta'ala si tawno himo faala yo fof tampo o korayno fof so o korino fof tampayno ko wadi si tawi amara rondotoɗo naada yaltina tawi ngal garɗa o kan jippintangal sooduɗo o ko a yowantamo tanjinaka hettotono ka ko addi a hetto anda jawdi ko neema ko ɓayno woodi bula ujo mo heɓata ha maya dongal daringal o ko bere ƴettugol ngal idan hettare ma nden ko e tampere woɓɓe woni so ɓen tampali a hettatako fowtere ma nden ko e tampere woɓɓe woni so woɓɓe tampali a fowtatako si a woni ka nder pale ma ko woɓɓe no ka nangue sinaɗo a wonta ɗon ɓe ka fuɗɗaɓe tawete idan neɗɗo fowtata ko fowtere sina taw noori tampuɗo fi o fowta ɗum ko hikma Allah mo waɗe hore ndiɗo leydi haray oɗo jewle Allah subhanahu wa ta'ala on darndoto neɗɗo on e tati e muɗum ka ɗaɓɓugol ka margol e ka dépensugol no jeeya e ko haaniɗen taskade wattana yila e o zamanu mo wonɗen ɗo hande ko wiyete rentare kon alana en ka diina alana en ka fi aduna hunde noon si nde renaka nde wonata kala ko renaka yeɓoto kala kadi mo renaki o yeɓoto hande ko wiyete ko ndereeru no wadde sabu yimɓe ɓuri wonana hoore mum sabu halkare maɓɓe nde fi hon ɗum riba ko saaki kon hakkunde yimɓe ɓen jarraboji ɗi no ɗuuɗi naam en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah deccan en ɗi yo hisnan en ko heddi kon kono si tawi en taskoto si en taskite en tawa jarrabuyeji ɗin ardata ni ɗum goyi si tawi mokko ba julɗo tewike pas inni ko riba gollirta o suuɗa yimɓe ɓen Allah kan no andi o sikka wona yiyan ko fenande ko waɗi Allah o wowlata o ittita o wi ya ayyuha alladina amanu ittaqullaha wa daru ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin ko onon yo gomɗinɓe hule Allah tertoɗo riba si tawi kon gomɗinɓe si tawi ko on naafigi awa ɗum non suuɗa nder ton ko recette mbuuɗi si a wattanali e muyla e muɗum a wokkata probléme mbuuɗi ko pourcentage ɗaɓɓirta na recette mi jonnete million sappo fiya a werta lewru kala hunde kaari huwa aynu riba mi jonnete wulude dollar lewru kala jonnala hunde kaari huwa aynu riba waɗɗo wo ko riba o waɗi ko haysi a udditi boutique a jonni goɗɗo a wi min mi landaki intérêt lewru kala jonnala 5 millions si a heɓi awa sa heɓali awa ko riba idan wattane yila riba on no ɗuuɗi e juuɗe meɗen ete ko en julɓe Allah wiyata o accata o acca ko waɗi ɓaawde wi wa zaru ma baqiya min riba honno watti yeso noon in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa adanu bi harbin min Allah wa rasuli si on accali so waɗali ko mi wi on ko so on selali riba on waɗe pré onon Allah on haɓay
si Allah no habe dude maada o jippata ko o jippinta o jippata ko fi haɓugol ma taala Allahu an zalik o jippinta malaika fi haɓugol ma o watta ndaare oɗo gorko ka suratu yasin wakkilinoɗo waaji yimɓe mum ɓen o muññi haa ɓe waɗi mo ɓaawo o maayi o naati aljanna hakken ko o maafani yimɓe makko ɓen o jogi susi maɓɓe qala ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min almukramin ebba hara ɓe yimɓe an haanino ɓe annda bimana hara ɗo marnomo mi nula miɗo marno feere no mi hollira ɓe ko komi heɓi ɗo e yaafuye e teddungal ɓe annda ko mi jokki gonko ɗum jokkete haa ɗum ɗo heɓo mi nananaynoɓe mi haalnaɓe ɗum kono gasata mo yiɗani ɓe addo o mayde himo yiɗani ɓe ɓaawo nde o maayi kono ɓay ɓe nanata ɓe jaɓata ɓe famata perdi ɗin ala ɓe hamɓe kamɓe subhanahu wa taala yo ma anzalna ala qawmihi min ba'di min jundi min as-samai wa ma kunna munzilin min tippinaali o hoore yimɓe makko warɓe mo ɓen konu immorde ka kammo mi watta ɗum kadi in kanat illa sayhatan wahida fa ida hum khamidun fii maɓɓe on fof wonaali sina haa cande wotere pati ɓe fof ɓe rocci doole Allah ɗen no tiiɗi idan sa a jaɓaali accude riba Allah ronkaka haɓira bani adama ko waɗi a ƴettadi ukka e oto ɓe ngina borora ngi ukkoy walla tongi waalo jinnaɗo waɗa sadaka coɗɗa du'a haa ronka siko an e goɗɗo haaɓi ɗum nafay kono siko an e Allah haaɓi nafata siko an e Allah haaɓi a watta du'a e sadaka ɓaawo nde nanguma haa nafa hara laawike ma o ukkindirema e nawnare tawa nde ñamata 1000 francs nde ñamata 2000 lewru kala nde lantama piyi tawa ɗum ɗon dépense ɓeynguri fuu fi hon ɗum ko riba gollirɗa ha Allah nanguma a ettata ko hande kadi a mayda e muɗum ma o wurta e ma mono ƴetta yaade mum few ma o ukke ma e cuuɗi ngi lannata hoɗatake hawkatake hare Allah nden no ɗuɗi façon walillahi junubu samawati wal ard kala ko yiiɗa ka hoole leydi ɗo ko sooriɓe Allah mo o faala wurde ma o wurtay simo faala hay ɓeyguma waɗa mo sooriji e hoore ma o wurta mo o wona lorugol ma habdi ka sikka annama fof o lora simo faala ko ɓikkum ma ko o wurtata e maɗa par ce que kono makko kala mo faala yo haɓe on tigi haɓete idan hare so tawi neɗɗo o renaki ka ɗaɓɓugol o sikki o mali hare o malali goy oɗo riba no saaki ka sensugol no saaki ka ñawlingol no saaki ka wallodire ɗum no saaki surtout fewndo ko tawatan satte ɗum kadi si a mari mbuuɗi ma ɗin a yeeyi marsali mo ala mbuuɗi wi jonnan ɗimi tone ma est ce que na joho amarɗo mbuuɗi ma ronki yoɗi heɓu kanko hayde heɓande goɗɗum ko o ndereeru ɗo yaltinnoɗo adama ka aljanna ko o woni ɓorɗo yimɓe teddude maɓɓe ɗe ɓoraɓe jawle maɓɓe ɗen kadi ko waɗi ko ma rentoɗa ko ma yondinoɗa kadi seeɗa sa feƴƴintini ɗum awkoto ka yaldata idan fitnano e muɗum ka ɗaɓɓugol fitnano e muɗum ka margol fitnano e muɗum ka dépensugol Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi o accirali en hoore men o sar'inan en o holli en laawol e hino jawdi ndin hino ma an faalaɗo jawdi ndin ko ɗo rewata fiya heɓ si a heɓi awa si a heɓali andu haray o muyndano ko waɗi sa inni kadi forcé ma heɓa a lutte ko waɗi a wawata wadde ko Allah waɗa ko ndaare wiɓe ɓe ma wujja ɓay ɗum ɗo yaaway hombo yiiɗo no wujji ɗo ha woni nayejo hombo yiiɗo no wujji ɗo ha o retorito woni mawɗo gorol hombo wujji ɗo ha waɗa conseil e juulirde mara battane a sikka yahaygoy ñallal gotal baɗɗiɗi welnata koko jawre ñamata lanɗan kon istidraj o nennante ha sikka lanni few oɗo ndereru ko ɗum ɗo woni e yeebude jama on hande si en daari en taway neɗɗo on so wattana lila
ko haɓɓite koɗa to ha feƴƴita o oppoto o sarinani e laawi toɗɗaaɗi ko honno neɗɗo riwata fi heɓugol gonngel hara kadi ko laawol ko tawata ko nunɗa amma fitna on ka margol jawdi ndin no woodi yimɓe ɓe ɗuuɗi min naaliɓe men enen ɗo kono ɓe ɗuuɗi neɗɗo mo tawata himmi makko ɗin fof ande makko ndin fof susi makko on fof ko fi o mum simo dari ko fi mbuɗu ɗin woni migitaɗe simo jooɗi ko ɗi o migitoto so waalika ko ɗi o hoyɗata hay ka nder julde makko so darike ko ɗi woni karkille simo janngude ma jantade inde Allah hakkille makko ko ɗum woni oɗo si wi iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ko mbuɗu ɗin ko hen Allah ndaren ɓiɓɓe njelo woni e yaltude hande halko e ladde fi honɗum ɓeeɗo ɓiɓɓe wonɓe mayde ngol laawol hande fiɗaɓɓe jawdi siko sawdiɓe hokkitino janngugol hande makko baɗno jooɗi en ɗum ɗo haɗe ka harayno état ji ɗi fof jooɗi key ɓe inna tigi tigi on ɗum ɗo na ko haani ko bonnere so tawno ɓe wonɓe mayde temeɗɗe yimɓe ñande o ñande e hoore laawol ko ɗaɓɓere diina ɓe wonno yaade hara ɗum haɗanoma kono ɓay ko fi jawdi goto wiyata moƴƴa goto wiyata ko ella bal ko enen tigi woni wallude fi wonu idan ndereeru ka yaltini ɗon adama ka aljanna yaltine lanɗo ko palle makko ɓoora kalmo ko jon teddungal makko itta galo on e ngalu makko ɗum waɗa sonnaji on hawta ɓiɓɓe muɗum ɓen e moodi muɗum o yalta o hayra ni ka laawol ko ndereeru fata ɗum goɗɗo idan kala sekkiɗo wiyete ko ndereeru o perdey ko waɗi a wawata muɓude ha wiya hawri a ƴawa e dow tun hanɗa yeeso kadi inna ko ɗa ɓuuri ƴawa ɗo kadi hanɗa yeeso inna ayi ko dow ɓuuri jak ko ni yarata sa renaki ha okkoɗa haray neɗɗo julɗo on mo hani wattodira moƴƴa amma fitna on ka dépense gol jawdi ndin fa inna ashab al amwali minhum al baqilu alladhi mana haqqa allahi wa haqqa ibadihi fi malihi fala yuaddi zakata ma'a annahu musrifun mufritun yabzuru malahu fi ghayri wajhihi wa fima la yuhmadu alayhi shar'an wala urfan fa kana min ikhwani shayatin ka dépense gol fitna won ɗon on ko honɗum ɗum andi no woodi yimɓe wiinoɓe Allah la in atana salihan lanakunanna min al muhsinin Allah wallahi sa okkude men men wona moƴƴinoɓe miskino jogui anniyoji moƴƴi boyi kono si heɓi ko on tijide boyi kadi idan fondo maɗa ngon pellet hande si Allah landike ma si o okkoyima sa waɗe ko wima ko ayne honɗum ayne waɗe ka wonda kadi watta ɗon faalɗa wiide kadi Allah waɗi ɓadde waɗen seede kono ñande o jonnuma o a yejjitay Allah ndaara hen fu woni si tawi o landike ma 2,5% ko jonnuma kon andi o nafaalaɗo goɗɗum ɗum ka 2,5% o halfinima hunde o inni jogo hitande si hitande nden timmi komi landima ko 2,5% bimana ko jogiɗa kon fof e jawdi koya moɓe ndir fecca pecce 50 on ko an jeeyi 50 ɓum ko ƴettu kun ɗo jonnalam kadi mi yoɓitoyde kum andirta o faalaka wona kan ko wonɗa waɗande ko tawi o yoɓitoya kadi tawde no satte maɗa joni noon ko kanko jonnuma oɗo guddan no jeeya e ko yeebata jawdi alqur'an no sifani no nokkel buygoy ko woni no jangirten qur'ana noon e no qur'ana jangirten no sirti ndaaren suratul qalam ɓeeɗo fayɓe ronunoɓe oɗo jardin mo tawi baaba maɓɓe ñande fof o soñata o yaada e miskin ɓe ga ngesa toon mo jaɓi ko Allah wi ko waatu haqqahu yawma hasadihi o waay o gayna so ɓe tettiɓe gayni o senda e ɗon zakka ngesa makko ma jona miskin ɓe yaada
ɓaawde mawɗo on maayi ɓiɓɓe ɓe wi mawɗon ko bonnowo jawdi kala laawol moƴƴere ko mawɗo waɗayno ɓe uddi Allah kadi waɗi hon ɗum o sunni ngata man ɓaa o sunni kon ɗum woni sabu ha ngata man sunna saɗi wona janngugol bindi ɗin feƴƴa ko hon ɗum addi ha Allah sunni ngata man ko ɗoletoɗa kalama ko maɗa baaba maɓɓe no okkayno jon kamɓe ɓe okkata Allah sunni ngata man kon ɗum sunni ngata man ko guddan maɓɓe idan guddan bonnay jawdi si Allah halfinima o wi ƴettu ngel ɗo waɗanami a wi a watta a serta e jam ko ɗum waɗi kanko subhanahu wa taala o rentini e muɗum a taway ɗo neɗɗo ittugol 2,5% ko makko kon e hitande nde fof no sattanimo e hoore hara ko dépensata ñallal ko ma e cérémonie gooto ma ko okkata ni kon e puydan hara no heewi hara ko mo basir ko saafowo jawdi kala ko yaari kono waɗugol ko Allah wi kon waawa idan subhanahu wa taala wi wala yahsabanna alladina yabkhaluna bima atahum llahu min fadli huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna bihi yawma alqiyama sayutawwaqun ma bakhilu bihi yawma alqiyama walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir o wi awa wata dey sikku ɓe no wuddira ko Allah okki ɓe ɓural taɓe sikku ɗum ko moƴƴere wonande ɓe dey ɗum ko bone wonande ɓe ko waɗi ɓe taaroyte ɗum yawmal qiyama si a inni a ittata zakka jawdi maɗa ndi fuɗɗode perdi ɗin ko honto a immoto darngal subhanahu wa ta'ala hara no ƴetti ko marɗa kon fuu waɗi bolli wino taari e maɗa fotɗo ko alaji kaari ni ko ɓe rondi ton ɗum ɓe rondi ko jawdi maɓɓe ndi ɓe salminitta zakka ni ɓe rondi dangal no wondi e piiji hawniɗi ko Allah wi ko yu'raful mujrimuna bi simahum yimɓe bakkon yimɓe ɓen andirote mandeji maɓɓe ɗin a yi ay no yimɓe no jogi façon dolle yimɓe no jogi façon geece yawmal qiyama tawi no hulɓini ha feƴƴiti idan haray neɗɗo julɗo on himo haani ƴettude piiji ɗin fuu o jogo sengo moƴƴo ngon o woɗɗito sengo bongo ngon ala e piiji ɗin ko mara ɗiɗi ko moƴƴi e mum e ko boni e muɗum si a ƴetti sengo moƴƴere nden a heɓa moƴƴere so a ƴetti sengo bone o wona bone kono wata ƴettu bone on ma moƴƴere nde humintana e hunde haray se wattanila moƴƴa eɗen hani taskade jarrabuyeji ɗin no ɗuuɗi hande ko mawɓe ɓe wiyano kon ɓawade walla dandu en ala e wawata ɗum no ɗuuɗi e sare meɗen nde moƴƴa fotta e goɗɗo mo ala wullitade basal ala wullitade nawnare sen suɓiɓe e nder sare nden heɓata 10% hande ɓe wonda e ɗum ɗon idan ko wattango liila tasko moƴƴa yiltito e Allah subhanahu wa taala piiji ɗe watta ɗo ɗin fof ko darnagol en ɗum fiye yiltito zahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi nnas liyudikahum bada alladi amilu laallahum yarjiun o bonondaji fof ko Allah woni waɗire ɗum ko fiyo yimɓe ɓe meeɗu seeɗa e ko ɓe woni wadde kon fiyo ɓe andi to ɓe ruttoɗo e lawade kono piiji ɗi waɗay tawa neɗɗo on ɓuri hulɗunade kon ko ronkugol wattugol tuubobi e ɓawo ɗon adama nde faljuno o yalti aljanna o tuubuno hooti toon so a ƴettingol lawol ɗon amali iblisa nde faljuno o sali tuubude ɗen andi ko hombo wonimo ko honto woni hande o faalaka bakkade toso ko kanko iblis fay kun alana wonana ko yahataɗa waɗa zina ɗum o konta ɗum goɗɗum kanko ko pay ko yahataɗa wujja ɗum o konta ɗum goɗɗum ko sama kalaji makko ɗinno ko mokko ba o faala waɗo zina mokko ba ñaamowo riba mokko ba wujjowo détourno ko ɗum o faala par ce que mani ɗon o heɓa ɗon lowre molnade ko ɗum o ɗaɓɓata wonila sallallah sallam maaki si weeti bimbi fof bimbi iblisa weƴƴita e danke makko hinga hoore ndiyam o mooɓa kono makko ngon o wiya kala e mum ɓurɗo majjunude julɗo hande so ari ko kanko hen tomage wallammo a wawata ƴoƴandemo mi wawata ƴoƴandemo hay goto wata ƴoƴande iblis so o dawanima ko si Allah faabikemo kala mo iblisa dawani ko kadi si Allah faabikemo sona ɗon hisata par ce que ko ardanayma kaka wonɗa ɗum ko faalaɗa ɗon so tawi ko amuɗo ngamelo
ko ɗon ardanayma o ɓeynanima ngamelo ngon so tawi ko ndereru wonduɗa ko ɗum kadi o ɓeydnema ndereru ngun kanko ardantama ka ala ɗo ko ɗum waɗi julɗo fof no hani wattandila nde ɗo deftere ibnul jawzi talbis iblis oɗo mawɗo yo Allah yaafomo o jooɗi o taski ɓayna wahi waɗe makko ko honno seytane woni majjinirde yimɓe ɓen o windi o sappi no seytane majjinirta no marɓe ɓen nanu o majjinirta kalama koɓe nanu o majjinirta lamɓe ɓen mo kala himo mari laawol o ardana ɗum si o ari ko kala hisirta wattanali en ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم اغفر لنا ولآبائنا وامهاتنا وذوي ارحامنا اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك اللهم انصرنا على من بغى علينا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى وبكلماتك التامة أن تفرج همومنا اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وآت مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين